was na ayo perito wa per poco che avere la fusi meri ko ka funai kamano perito wa no to ma pa ka matamaki mama no size ko mama no atendi que avere ka ma ko ka hasto no funai ino no fa ka mo ko ya ai ka na ko ni ki po kalama to e fiafini famana da pe ki he fana fini ko ya na ka ki como no vai por calama é feminino é pretty e o cara que o tem mais o vai ver vai abrir vai por calama coi fica fa coi e é fe algo o é feminino o mais fana o fa o vai ver o fana o que na lá me lo toma fa o coi na o é ka fa mal to fa na da pe na que para tu uma coisa sini iko yang fana ke fiafini ke vista on junior ko ta won no ta miba ko po to iba ngan ni te to haka fatona ko tu pa ko ya ko la kata dan ko ta na ka ma fo ke ai mata mata le ni ta la no pe mo mata mata le ko ya ko sino ko e ngan ni pa ko ngai ya ko fa ho ko ai na we ai ka fa ma ke fiafini como todo mundo e o carro de água e como a noa aí está um flu e está todo está uma pretty contestants se viu na EDAP Marina Tamuno Angelina Taufa Nostaline Mapu Manu Emily Cecilia Mori tubo ta sisi pia mbele gola awafi ke mutata ki o kamata amomo teteu o pare pe ai alokoya ai polo kalama koe kaulanga whika wha koe i he whiau i o Mr. Olunga Junior Contest ai a koe tau ono me tau hiwa ko Ilaisane a hoafi tau anu pe me na koro lolodonga ko i he GPS a kai a vale toe e tau tō wha i he whiau hiko ia ai Mr. Olunga Junior pe tau tō poko atu lewa ke Mr. Olunga Pretty. Whamanata te whiwhoki ai ngāhi pōkalama ko ia ai wike hei lala o ku i kai ke tatongi ai hū ki ngāhi pōkalama o wike hei lala tu ke hiake ai pōkalama whakalasi ko o ki a ngāhi whakaiki mo whakitara mai me ki mau te pite ki kau whawhini koe ni mai me he pōtuna au e tai mamata. Ilaisane awafi tau wāku ni na koro toto ngako i he ako au tūrea koea a kai a kare. O kātaki o taitaki lehi ai kawanani.
siau si yung tao pa may pot na we na lahi. Koe office pule ya ina faki fapana. Mana e popo pa mana e tokoni ki po kalama ko ya ai fafini. Fana ko ya i he Mr. Uma Pretty ki mo kata ki ko ke pe mai pa e ta o fulu ya ki ta to. Fisikiula e aki mahina tamu e jina ta alfa. Rosario Mano, Emily Cecilia Mori, Ubo Taxisi Kama Foki Ameriko Awafa. Koe nyani kalasi ito ko ya koe feo hiti ke fea fini. Koe lungai whanau ito ko fitu, na tata ko fitu i he nani kalasi ke ito ko ya. Ai koe whanau ya ito ko fumata, o na popo mai ke feo hiti o Mr. Luna. Junior ko ya mafi tahamu. Koe kami mai ni ai tau rungan fika ni man ko na ang lama mai ni Stacy. Koe kami mai ai kala pu bebe o tau aha ko kala pu kol kala pe me ta tau tonga mana lama mai me popo. Koe kala na ko ya fika ni ma i me au pe pista o na junior ai tau ono ni tau hiba. Mai Angel Murphy. Mai Angel Murphy tau fitu me ta tau tonga ako i he latu pe ako ya amua. Tamsi whape whanarulaki ke nele pe ai kātoa me koe ya e te amu manoa e korisko tupo. Tapu pe mo e whape whanarulaki o mea, kai ata ke whala lawe atu ke te uma tau longa, o mai Angel Murphy i he pōni. Ko mono te uma koe ngā tupuri, mai whapawhi a hopo o tā uni e kau te whine, pe me he koro kakala. O nā tui kia e ahi kakala himoa, he koe te unga peia o kātoa malalahi. Ko mono no o koe te tui wā, whamaha aki ai rana kari, pe me he api ko uku mani waka. Ko mono me sani mai pe me mai, ko whaka ama me koro kakala, he koina te te tala mo ta whotunga. Ko mono o pule o tona e kufia me he whaka, ko fui pā, wā momoa he api ko e fiso, he koia a hukutala. Ko hoku kahoa ko e hei lana, na e tuia ke ni tak mamata api a kauwhulau e bewa, ki api ko o le wā pe mo whala a. Ko te teki ko e hei lana, ko e awa o kala e se whanwhae, me api ko tāpun siriwa, ki lau kau api he kātoa ma piheni. Ko whasta o lunga ko upeo ake i tuku i loa ko e tawake, ko kauhiwa, ko kalapu pepe o tau whaahau, ko kalapu ko kakelame te tau tonga, o e ki ko kaina,
hope ai o kalama ma loa ai mea ai tamsi fa te fa ko e whikaono i te whiauhikoia ai me sta o Julia whanau te whine ta ono i tau hiwa ko whine ki whalao whare tau tau whitu i te hao no tona ako i te Mangana Science School. Ko e whamanata pe ai ngāki mātunga koia o e whamau i he whiawhini, ko e poto i whaima, ngāki te whai haka whatonga, ko e tuka i polo haka, ai mo tāma, ka e mākoki ai mana te rei, ai tāki te tau ngā kakarana, ai koia ai sino. Ko ke ai hoki pe moe, kau hoki pe moe tēnā, i whamaka koia o e whiawhini, pe o whahofa pito, ni ma mea koia ai i he pōkalama o e whiawhini. Kata ke tukanga peha whakamare ki kau whamau ke malamalama ai nā Māori ki mua kata hoko atu. Ko e whikaono e ni i te au ki tau unga kuia ai Mr. Ona Junior ta uono ke tau hiwa. Whine ki wholau whare tau whitu i hafo o no tonga ako i Mangana Science. Tulongo e hau whanga pēr tapu ka moe whāte whalangangi. Ka tā mua ki launame atu i ka kei o whine ki wholau mana he ofa ai kou ngā whare tau. Kono te ngā, koe whau nei tā tatao i mata whama o uwhinei me he whunga whonua. Pēr hake o lanu i hei o tuku aho. Nei whi pēr miloki poto pēr hono no o whau nei whau ofisi pēr whi whakananu e ewu whawhae me he api o tai wholau. Ko wesa nei whi moia pēr niko i e whamakui me he api ko hei lalatapu. Ke ame kataki pēr me he api ko hei lalatapu ke are koe maka ko pa ke awa. Ko hoku upuri o tōna ko wholau mai ia te whangawhai tangatani i we ke utui i kātoa nā pe hoku katoa ko hei lama o whawai e te pitongi. Hau e ki pēr me kai na mo kātaki o tātai te lei, whine ki wholau, mana he o kātoa tau, tau whitu me kātoa o tōmako i Mangana Science School. Ko kau tāmea lea
com a uma papel que eu defini estava no júnior. Depois foi a júnior trabalho me colocou no domaco e sanato para que eu assista. Koi kama atoni koi kolo tu pama fola atota ni wa fo futu e wa ala fu yo fu kolo wa baba ka no fo kolo fo ko ku te te ki koi fa hola pa mai le to fa hola me kolo fa hola pa mai le no kolo mai le ko no pu yo to ko to ye pe me ke kali tu ta ya fia ko kahwa ko pitoni pe me fuma po sini ko tak balang ko masuri me hilo tu kaya no mo happy ko baya hilo tu o tu ini ai ayawa kakala ek fa fa e ko va sia ko fa ma ko fuka be mo yo o me ko fa si ta u ma ko fa u ai la ko fo no a ko sa lo de ko hima ko pitu ta kaya ko e mo kai no mo gata ki o ta le polo si ko ya ta wa
Mr. Olunga Jr. Koe konga manoa o e whea wiko ia o e whea whini te tau whakaki ai koe Mr. Olunga Preteen aia koe whana ki whinea tau mawhuru ki tau tātou. Koe ngāhi te whiko koe ia o e whea wiko ni o e tau tua ki i maha o tau mawhuru ki tau tātou. Ko pā koe nai te tau runga koe tonga pe koe konga tonga pe koe tau runga pēta pe koe te lomoa ki te wha anu whakātoa. Kai ki te fua e whapale, te kua te tai pāti ki ka whamaa. Pero pake ono ki te whamatana ki te unga, tāna tau unga, pera koe. Ngāhi mātua koe ia o e whamau koe ia ai ka whamau he tawhiti. Koe poto e whaiwa, ngāhi te whakaka whanonga. Tūma o e whalahaka pero me tāna, koe matamata te lei, te tau lalo, pero koe matamata te lei e sino. Kai una anu ki ai te una o e kaunanga o me whakoko ai tau una. Ko e whiawi koe ni ki Miss Preteen tau una i e whiawhini o mea i ai whana wai e tō whitu. Ko e kaunanga whikawaki koe o ne i he Stacey e whiawhini. Ko hono hinoa ko whisi piula e te aki tau hona fuhu pe me houa no tō ngāko i māmaia. Ko hoku kakei ko e tō lau whenetoa e tātou tongi he lohia e whakaonisia funga papai o whakahitanga ka koe ku whakawhae o tā maribari me hoku whakahua anga. Ko hoku sisi te pēru whamate i e whakawhae pe me hilausi pe wākai o i api ko toloa ko hoku sisi mare e whamahino e na wale i a tama. Ko hoku kesa ko i lose te pēru pe tui whakaholo o whapito i ngā lau e whita aki. Ko hoku i sei ko i lose mare i ena ko i whitala ki anga o i hala waia. Pe hoku ka hoa ko i heila te tui pe analoni whawai pakitongi te tori ka haasi mi hapi koruma. Ko hoku whasi tau unga ko i whatapu ko i hau e roto tonga ko i whauia a pātere kuri tapa ko i mamao pe ni vai peia e kalapu mailo ko lana pe me koua. Ko he ki mo kai e tau hono me koua no tonga whakawatama ki māmaia te si e piula e te aki mo kātaki o taritana e te ia i e te piu.
ni loto ngā ko i he apia ko pāu ngā koia atoha. Koe kau tāmea ko nau i he Funga Stacy, koe tāmea lea koe kalapu mos ko la me me mawhanga. Whamano atu i ngāhi popo o whamako i ngā whea ko tō pe tō koe ke kātoa ka koia o i he lala. Tulong kau whakapuatu a hoku turunga kua mahina hino te shima i nā whuaru tamuru me unuku wholaha te whisi papa o kau nofo i hoku ke kau o kou whakau a tāpaki i hea pia ko maa ua tonga. Ko hoku te wā ko ngā tukuri i ko ka anga e ku ngā hikui pe me he lauto ka iano pe tui kia e ngā kakama ko e musi o hei pe ko whaosia koe lau aile, nā iawa o kakala pe me he whunga where ane. Pe koe kahua, koe tongi, ko hoku pule o tona e kutia pe me he vai o tāpinga me te visi.
ka no fo ko ke ka o ta me le a ka la pu mo sa skola pe me ma fa ma no pito ai fa ko fa to ia ni ke fia fi ko ni ko ta o no no wa ia I ke ko no wa ko fe au hi ni pesta o na purity fa na fine ta o ko fulu ke ta ta to Ata ke foki at whamano o tonga ki he ngaka kaha nau Tamonia whamaana ai ngako kalama koia kaki ngata mei he whiawhinika wā foki ai wiki ngātanga o heina koe Fiji Airways ka wā foki ai tonga Communications Corporation koe Whawhie koia BSB Bank of South Pacific Digicel ka wā foki ai ngāhi kautaha o mea memekia I he holo whamanaku o koe Sānote kautaha o na koia ai Real Tonga ka Palu Aviation MBF Bank ka wā foki ai loa I te launch koe Tonga Power Limited Home Gas Limited Fast Print ka Rico Maitoki Enterprises ka wā foki ai le te o Global Broadcasting o e ka wā whitu o ni niha I he ngāhi tongoni ko tō pe o ku whahoko I he whiawhini. Ka wā foki ai Sunshine Rentals Tonga Airports Limited ko e Likualofa Beach Resort Koha Enterprises Bamboo Waste Authority I he ngāhi tongoni o ku whahoko ka wā foki ai tongoni pe me ke Apastoa Sierra Bamboo Embassy Oya the People's Republic of China. Ko e tau runga whiatoro o e whiawhini, ko e kautanga ko Angelina Naufa, tau uko mātanga te me ka koro no tōka. Ako I he GPS a kai awale. Ko hoku hingoa, ko Angelina Naufa, tau uko mātanga te me ka koro no tōka whahoko whatangia I he GPS a kai awale. Ko e ki mo kai, ko kataki o tata lelei ai whikatoku I he whiawi ko I a Krista o Runga Priti, Angelina Taufa.
Pe
e whahoko i ngā wibuia ai kauwhamau, whahoko pito ai whanau, nā te teo ka wāna wai whai ka whahoko i e whiawhini, e mālo e poko e mātua, pēr koe ngāti tūko noa pēo e ngāti whāmini, pero te teo i koe whanau, te kau i e whia wibuia o e whiawhini. Ko e tau unga whikanima, tau hufu mātana pe te koro o ngāko i he apia kolototo ko ia ai siasi o sisi toa se kauane o ka ia pipuni i Hamelu, Emily Cecilia Mori. Ko te umana unga o Emily Cecilia Mori, ko hono te teki ko hea na o nusi, na e toria ki me hikoro whāhina. Ko e tare angai ai kau tangata, ke mamata ki te whine he pōmani a kātoa. Hono katoa ke kato pāsia mani nā, pe kato ake ai te ono, me he tani moana o e whanawhata māwhanau. Ko hono te ua mawala ko he pāsia, pio e whamata moana, ko e no opo e hawau kakala, pe o whātolo ke ake ko meita tano, toa katoa katau, rea e tohi me ko e whanawhani pako, pāsia ko paile lau momo o e whunga whai mata. O waha ko e kawae ko heka, ka te utari me he rohia, i te leka o whanawia. Pea mohono lolo koe, pākolo te pehi homa le ia, te koe tuitui o mai kotoro mea, na e lote ia, akia e potea mokoi, pea whakahafu i e muka o e kukofa o e wholwhola o nana ufua. Ko ku whasi tau runga, i vai atuia e awho kōlani koe hala ko papa ko mai noa ia, ai tahi ko kuinsa no te tumotoru. Hoi ki pepe kai ngā mōkata ki o tātari tele na Emily Cecilia Mori tau kumata ki kōkō. Oh,
Pamalo ay baking he kala na ko ya ay Fiji Airways. So ikaw na ako tubo tang sisi tang kumato may nakoro tomato ihe ako to ko ya ni Perhaki.
sisi be yo mo fi haki Michelle ko me toma senti be tau sisi tau ma foki a kasa lai ne fi haki ko kina tonu te na ta tuku ai fe au hiko ia o e fia fini whamana tatai pe foki ai lahi mātu unga o e fe au hi tau unga Pretty ko e poto i whaiwa na te fito i haka a whatonga tuha ko ia o e whola haka pa mui ta anaka ma foki ai matamata te te tau lana ko ia ai kau na hine tau unga me matamata te ko ia o sino ka ia punga Stacy i e taimini ko e kau ta mea lea ia i me tau unga ko ia a pene ko ma ahuafi ko e kau ta mea lea ko e kalapu mo ta hawa pene i hawa tolo mano au pito ai popo pene i lausi i ngahi o kalapa ko ia no wiki tātoanga o e hei lawa te uwhahawa tu ai te te koia o mele ko la awafi ko e taurunga whika whitu ia taurunga wha osi i ne whiawi hunonga ko ia o e whia whini ko ho te unga ko e te unga wharara o pino leu ko e ki e tonga tu i ki ai ai nga tukuri ko e ko ka ana pea e whamwhae i bai ko hiwa pea ko hoku sisi whale ni ma pe moi mai te i ko e awa o ka kala pe ia me mehi api ko whala a ke lotu mehi hala ma me sinu mani
Pele kola akwati tau funa tolu ke hamatoro. Paga mana tu ku whaka tua tapi senoi mai e au halamunan sa whiwhia se te kola hange sia ofa o ke naramuka. Whamana o tuheni ki he kau kipa koia e kalapu mua na hawa me hamatoro malo a pito ai pupo. Ko e tau unga whaosia i he te au kupuno wa koia o e whiawhini e mista o unga priti whana whiwhine tau o furu ke tau kupu mātoro. I mua pata hoku atu ki he koma whakatonu ka pe koma whaosi koia o e whiawhi e whahoku atu ai ngā ki moratu unga koia ki he whiawhi mono tonu i mista o unga ti. Ko e tau hoku atu i he haa o e tau hoku mawha e tau hoku mawhitu. Ko pau e tona pe koe koma tonu ko tau hoku pitaka ke te loa ki te whao na whakatoa e te ki mafua ai whapale ko kia whapale ko e te pine e mai MC whatale te i peke ki mea mai pe whapale tu pere. Ko e whamatala ki te unga ko me taha tau unga ko pau ke oa te lahi hake ko te te au whamata pule pe ke ki nuesia ai kau whanamo pe a whamatuku mau pe whoki ai tuku ni ko ia ai whamau. Ange pe ko e o whi au hi e ua ki mua ko e whamatu unga o e whamau i pōku i whaiva ngāhi te whaitaka whatonga. Tupa ko ia o e wholahaka pe mo i tāanga ka mai whoki ai matamata te tei i te taumana pe mo i matamata te tei na sino ka mai whoki ai te unga ko ia o e kaunana o kune whahoko ai taurunga i he te awhini. Whamanoa ta pe whoki ki he ngāhi kautaha koe ni ai Fiji Airways ka mai whoki a kore a tonga. Real Trauma pe mai Palo Aviation Limited, Trauma Communication Corporation ka mai whoki a Digital Trauma. Bank of South Pacific ka mai whoki a Home Gas ka mai Trauma Gas. Kautaha pake koe a MDF Bank, Trauma Power Limited ka mai Bai Trauma Main i he Potnaue koe a Labour and Commons. Feinstein Finances by Miami Treats, Broadcom Broadcasting by National Pacific Insurance, Waste Authority Limited by Moitoma Post by Fast Bridge. Taurunga whikauraka koia i he whiauri whaosi o e whiawhini. Ko e kautanga ko Eleni Tuakanau tau Fumanima me halaleba no tonga whaamu whatumia i ako i he apiako api fo'o. Ko kone ke uwhana ke ngā whatapu ko muaki ka tāpua ke uwhamatala iangu ai te unga tau urunga o e whiwhine tau urunga ko Eleni Tuakanau tau Fumanima me halaleba no tonga ko i he apiako api fo'o. Ko hoku te unga koe ko makie te nā ranga ia te me he vai ko tomo mea. Ka o whakapito a no whanga te me vai ko tomo mea. Pe tui ki ai a ngāhi ka kala hinoa i ka whiwhine te me he kolo ka kala. Mono whasi tau unga koe upea pizano te whiloa koe Neptuno pea o ku hiwa i mai ia e kalapu Mosko ngā pea me roto ma whanga. Hau e koe ka inga kata lelea e reni tua kalao. Oh
lo whaka ko tu whia pia ko tō. Whamana hene ko ele ni tua kalapu, pia mo e tāme lea ko e kalapu kosmos ko rāna ko mawhana. I he tauhunga whika waka ko ia, i e whiau ki whanatoru, whiau ki whaosi ko ia o e whia whini. Toi whamanata te whoki a e ngāku ko kalapu ko ia, a wike kātoanga o e heilana. I he whiawhi a pōpongi, i he horo whamanato o Kuisanote, i he pinitai ki whitu, i hon whumātaha i whiawhi. Ko e multicultural night ia e whakakoia i he horo whamanato o Kuisanote. Ka maa whoki a pōkalama a block party e whakakoia i roto koro, i he tai me whitu i he whalaite, a hauaki koia o Siulai. Ko e ako sāpate, e whakahoko ai, ka watu ai, ka whenui koe, o ka whakawhi whiau he pisilana, ki e hawaloto pōpō koe, e nai hawhukui he whaleloto senturi, pia whaelema ai Coral Evening, a hiwa whaleloto i he whiawhi, he whiau sāpate i he holo whawanato o Kuisanote. Aho ni te awhākoe o Siulai, koe a whanoro whapui aha, i hono whamanato a halore o te nawhio, o wot, e a whahoko ai a ngā po kalama te toki whahoko te a whainamani a anaya. Ko e tauanunga whikaua koia i he whiauhi o e whiawhini, ko e kaunanga
whamanata mo ai po kalama koe au i ke whātoa na hei nana koe whai e ke koe au e kau whine mui ngau kau ki me te auri whahau koe a i taini hongu koe a mo i te au whāo siu nai ai koe raki i whi au ia o ku whamākai e kau whine mui Oa koe te taini e whiawhi koe whiau hi vai a mo i floor show whahau mai peia ki he holo whamanako koe sāna te i he taini whitu e whiawhi mo i te amo whākoe a o siu vai Kusi te ātima koe whiawhi tau runga ia ai kau whine mui unau kau ke misi hei nana koe tauni e whahau mo ia i he holo whamanako koe sāna te i he taini whitu Toi whamanako koe whoke o Putai to tono e kahi po kalama koe a o wiki hei nana. Koe kaunana hono tolu i he whiahui koe a o he whiawhini tau luna hono tolu. Koe kaunana ko iuna tau whatau whumawhitu me pēr roto ngāko i he apia ko maa unga i o tupo pe koe tupo Tertiary Institute. Koe te wata unga o iuna Montigu Ramona Teresa tau whanatu koe whanakio lai lalanga me te tāki koe aka. Ko hono te koe muka o i mākai, kono whasi tau unga koe mo koe o tahine princesi ko lātu whipika. E whamahiwa ke ngāru mātaka e vai ko puna, e hiri koe ai mau kātoa koe āma o pēa i he wāwhe tahima. Ka tāmi o tata te lei a iuna tāuwa, me te vai ko puna.
Ministry Institute. Otoe ai tauru e tima pe ana kakato ai po kalama koia o e whewhi. Koe po kalama koia ai wike katoa na o hei na lai whahoko i wike kaharu mai koe te lari kia te nei. Ko whiawi tauru ai kau whine mui no kau wike se na la whahoko ia i te whiawhi tu si te kuno tima koia o simulai te me fitu e whiawhi ki hoko whamanato koe sa te. I aho pulelu monono simulai ia ia ngahi te au i o whamako i he malaita pulu koia i hate iho ka maafoki ai te au i hiwa ka kala whatonga ngahi kalapu kawatonga i holo whamanatu pe o kunsaro te taimi fitu e whiawhi. Ka maafoki ai whainono koia ai Thomas Stone Talent Indigenous Australia i loto rupangu whamu. Ko e tō pulelu mono fitu simulai ko e TCC Tonga Open Championship here i Malaita Pui Manako Ui i taimi hawhi a hiwa pokopongi. Ko e hongfuru e whakokoi ha ahi ai kawhine mui ki he onwhanui pe me amanaki ka mafoki ai huoni koia ai whanau i whanahaki pai o lai i taimi hongfuru pokopongi. Ko e whitu e whiawhi ko e whamawha osia o e kawhine mui a misei lala in the South Pacific Evening, I have now Island Creation, Tarianitika, Marco, Salon Swimwear, in the time fitu, if you have to Prelulu, Monofito Simlai, in one of another Winsano. Flight the Kapalo Simlai, que have got the bed, I fell in Tapu, Malana, we in a day, Marco, in I fitu, if you have Konfakalamonia, or if you the Marco, I fell in Missigana, while the Hamata Fitu. Pela koe pōkalama pēku e kui kainga o totomi ai tai ki pōkalama koe a o wike katoa mo hei lana koa whakta hako. E tō ki whahoko ai whakoti i te aho tō naki kono hino o simai i tai ni hong pōpō. Ko e whine mui te tau pōpatu ki ai i he whiamu whaosi koe a o e whiawhini. Tau fu ngā whāpewe na kono no tō ngāko i he korisi ko kuitsāno te marisi tau sisi. Ko ne māpe a e whasi o te marisi tau sisi e a tāi mai a ke koe lawe kia e nai tau fu ngā whāpewe na kono no tō ngāko i he korisi kuitsāno te. Te mai a me o whihaki ka mafo ka Michelle Honentonga. Te marisi tau sisi. Thank you.
Teu mai ai tau hunga whina ni mako me yongo whi haki. Kai wata pe whoki ai whamana o tu honga ki ngāti kautanga koe ni. Koe ngāti pale koe a o e whia whini o mia tōna hiana lei ai pai tōna meini. Ai po ngā we pe whangatau aki koe ngāti ngā we koe a ai kakai. Ka mā whoki ai po ngā we takamata. Ai a koe Mr. Ona Junior, koe Whikanima, Pāmeteau, Whikawha, Te Onamoa. Koe Tōru, Pāmewangeau, koe Wā, Pāmewangeau, Whikanoa, pia koe Uaki, Mr. Ona Junior, koe Pāmetongiau. Koe Miss Pretty Taurunga, koe Nima, Pāmeteau, koe Wha, Pāmewangeau, Tōru, Pāmetongiau, koe Wā, Pāmewhangeau, pia koe Ikuna, Tene Mawea, Ai Pāle, koe Pāmewangeau. E misti taonga ai a koe whiahi whaos ke koe a whiawhini taonga tōna whamako. Koe nima koe pāna e te au, i he whina whāna koe pāna rongiau, koe tonu pāna e tongiau, koe wā pāna e whāngiau, koe ikuna, koe pāne pāna ia e rongiau. Koe whamanata pe whoki a ngāki te toi. Mai te whito whanoko e whamaka koe whiawhini, koe poto i whaika, koe ngāti te whito i haka whātonga, koe tuha e whorahaka pēr mo ta anga ka mā whoki matamata ni nei ki taua no pēr mo sino koe oe kamara me whanoko ai whaika. Koe Whikanima, koe Ine Stacey e whiawhini, tau whumanima me i kua tontori loto ako i korisi ko Queen Sarote, o tui au mea pēni kau ana ki na koro, tata lelei a veo mo whi haki.
pamanoa ki popo whapopo ke po kalama koe a koe whiawhini. Pamanoa before we get like a Tahuani, Tonga Post with Fast Spirit, National Reserve Bank of Tonga, Tonga Airports Limited, Galma Foki, Ports Authority Tonga, Savoy Dry Cleaning, Pamoja Haya, Get Blue Banana, Galma Foki, Sunshine Rentals, Rico Tonga Limited, Waitoki Enterprises, Coca Enterprises, Davina House, Galma Foki, People's Republic of China, Kini Polofa Resort, Loma and Lodge, Kinani, Tokoni, Kwapoko, Kiekanoa, Oewike, Heilala, Ihe, Kwafe, Tahamo. Toipe, Taurunga, Eton, Bea, Lamagato, Fea Wikoya, Oefia Fini. Koe Fini Mui, Ficano, Michelle, Colorado. Koe whamatala ki kakei na urunga o Michelle Salavea Siwola I pake na kona mei tonga o tataka tonga. Me lotonga ako I hapea ko ma urunga o tonga nofo I te kolisi si a taudai. Te ukona ke ukufanga he talamalo I whanua he tapu hapuna he whai matala. Kai tuku ke ukawa ku he talawhaunga o I ako ko eni. Kata ke whai na whamatala ki te umata urunga. Ko au Michelle Salavea Siwola I pake na kola mei tonga. Ko hop te unga ko na tukuri tui kia e ngāhi kakala I moa. Ko e nusi, amata moana, ko helo pino levu, pe me whaosia. Pe whioa e mai le la momo, o tui ki ngā tukuri. Io ko tui kotoa pe eni pe me he kola o kakala, ko te unga ki ako ko whakatete pe ko hai te ni mao ai whare. Ko hopu kahoa ko whalala o pino levu, pe ko hopu no o ko tui tui pāo, ko iawa kakala si whana whae pe me he kola o kakala. O tui whioa e ngāhi kakala ke ke se whiohi I tui tui pāo. Ko hopu whasta o runga ko e whasi a korisi tuku tuko ko whakaka peia pe me he kola o kakala. Ko e kauhiwa ko e korisi tuku ko ia korisi tuko pe me he ikare. Ho e ki wakai ka mō kata ki o tata rere Michelle Salavea Siwola I pake na hola kitoa. Come on.
Enterprises, now Enterprises. Maro's version of my attraction, Ole Beach Resort, my friendly islanders hotel, the Holiday Lodge, downtown backpackers, my Sierra Travel, comfort zone furniture, my Boss Fashion, a Proxys New Zealand, my Valley California Scenic Hotel in Fort Modu, every season security services, my Suliana's Polynesian Dancing Studio, Rising Sun Travel, my Lady Maria, Choice of Toma Gala Hoki and Sunshine Rentals. Alicia Naki Gala Goni, Dolaki Akinado, Naki Taulaki Kunau, Kau Popoa, I Naka Wikape, Wike Kata Goya, or Wike Pelala. Tobe, Data Ewa, where Kakato, I Okala Goya, or Fini. Pamalo before we invite on the main Bakikoya and put out the Pimata Oh,
Fica valendo, eu dou uma falsia, eu ia ficar feliz, tá bom?
Tonga, Kamafoki, IMF Bank. Give home guests and Tonga guests. Give Tonga Power Limited. By Tonga Main, if I go ya, I put now if I was given, I now go ya, Yummy treats, give 5-star finances, give home 87.5 FM, Kamafoki, I got that home, the National Insurance. The Waste Authority Limited and Tonga Post and the Fast Print, Kamafoki, I found get put for Furuakoya, National Insurance and Tonga. The Tonga Airports Limited, Kamafoki, Ports Authority Tonga, Savoy Jarkini, the JR Maya, Blue Banana, and Sunshine Rentals. The Famana de Foki, I don't know where Bukalama, Wikigana, and Hilala, Wikikaha. Amano moni de confasi lai famana de ambo alo e na fio do ki ko no Papai ai fly eke the government will say la la de conformo pompom in the house. Tell me ba ka ma fe a flow show fa ko e da
Senhor, que ona a rising sun, tours and travel, que whahoko a lea whamaro e whiawhini, mukata ki o tautari a Stafford i ako, ke whahoko a te lea whamaro. Ora que eu provoto tava no do sistema para por e tava que ser o cau formal por fui lope para a meu e aí tava que o kaya ma wiki kata buat fok ke fok ma falele ma fonu hapai be ma pon pama ma lu ta i fok ma u pon ai fok ke kata ke qua tin là cồn của máu cô của mình máu của phải để tập để học nào cũng được để tăng cái tay theo phải để phải mà lô phải mà ai phải máu thì mà chặt rồi cái ini yang bagi lama mahipon kai kimlawe kai koi tanya koko koko tui maru dei koko tonton waktu ngahi boya bai sinima ada koko koko tak makai ini kau tahu fanau ai koko ton mai ai fatong yang memafa pon dia tahu dia tahu masuk dia pehe kamar itu kemarin kita tahu tui dia malu dia faham dia ka baik-baik sama dia kayak kita biru tahu mai kami ya itu dia aku agora essa marca lá que mudou para o final aí motor aí fatomia quando o mai está o final eu estava tentando que ministrar lá na área que ministrar que momento na ministrar que está o curso dia ini mahi betul ministar itu tak pakai mui aku mana ke fai dia pak kau tidak kau eva dia aku ke offer dia betul kali main iyo lodo ini betul betul numi kau yang kau mawe Fede tão ministrado, o cara que vai ligar uma coisa, o mal foi no toque. Vai ele tu cuidar, vai ele vai esse fim, mas que todo muito mais, o se vê a gente que tem ministrado. Hoje ele vai com todo mais uma coisa, o mais uma coisa, e a minha vida dia untuk yang kau mahu, defender ministrar ini não cari bem, o mal foi loto bem, foi loto fefe, agora não cari bem, e quando foi na água, o loto foi na água, quando foi na água foi caro, agora não foi na água, quando foi na água foi aí o cara jogar no bem. Tak begitu baik ministrar. Lalu ini berbuat tak ulah
tau whakatu pe, koe moko e pe ia me whare laha. Koe ne kei tu e hina la koe ia, kei manoni pe oa ia holo. Koe ne manoni koe ia, tāru a whāma fua i a taka e ni staafu ni oa i mō meni koe. Koe tonu ia, o tau moka, kamata amu ka wike hina la taka koe ni, koe beautiful tonu. Fuilea beautiful. Whakamole mole he kai te whakatonga ia. Nā whihara, na mūku tawe ke te au. Ka koe ne mahino koe ke te au, fuilea beautiful. Kohono ki ngā, koe beautiful. Koe ne beautiful koe ia, whata tau ke whakawara ku whare. Ka tonu ka mata ngā nge pe ngā sāpa ka whanoma na kōna. Ka tonu ka mata tau ilo ai ngā te ilo ngā te tau ilo ngā matanga. Koe kamata a ngā e koe whakawara. Ko tau whonuan, kono tuwaki ki muni, koe whaia. Koe mea e ko tau ilo ki hai. Ko mai e taha e tau ilo, tau ilo, koe whaia. Te whakamama whaia he muni ska, ke kamata e mi ngā rāwe o aru hake e koe. Koe e koe matai, kono kalama, kamata mi he kawe ngā aruhaka, a pōki mui i tau tau siolero tau tolu, i professional o te aru te whaia. Ka koe e ko whangarora, e koro karama a kōna, whakawhiwhia, e whakamāwhana a pita. Hoko ki ai whangarora hea, kau sponsor ko nā āu. E mō mea, e toki pāsi pe eskimitu, a pace e kotu māwe wani, a koe ne ua mea. Teke, auti mai sa minumia koi. Mahara toki auti mai, kuta auti mea au watu, kaupamata tau kone kone. Ai a ko whamaro lahi ka kau sponsor, ai ne koe kamata koe ni, ho mou tokoni mai. O koe ko mou tokoni eni, ka mou tokoni, mape, hotu mai kine kone. E tau kamata aka, e toki atame hara mea me la tino mai whare rei ake. Koe e ko whamaro lahi te motoro, apito ke motoro ka kau whanau, mai kau sponsor, lehe ke kau whea ring, hawe i mea, e maku kore, mo kata ni ala, koe kata angai e mai tau neko miska, ka maa e kau mawe, koe potu mawe te mamata. Whakao me roto, angai koe rea te whai whakao, ki ala ki rāke o hifu, ka koe māna wā, o reke te he, ka ko pui te kau kata he kōru, ka me te unga i ai ko whanau he kōru, o kore atu, tai te i koe ri tahai o mawara whai te kōru, o whalahi atu te mōtoru, lewa whalawa. Ko stafu ka koia me lea whamano e po kalama koia a koe whiawhini. I he kei whamako ko mai koia ai ngāwe ai kau ngāwe ai Kunistan ai o ngāwe Takmamata. Mata pe whoki ai whamano no tapunga ki ngāhi kauta. Kuna o tokoni ki hono whapaanga koia ai po kalama o e whiawhini. Ka maa whoki ai ngāhi po kalama koia o wike kei ngāra. Tumua ke kole whi matamu atu tamasi i Simon tui hātu unga ke kātaki mua o mea mai ke whuaki ake ai pāle i hono ui ai ola koia o e whiaui koia o e whiawhini. E mui mai ki a Simon ai e minister koia o e Pōngāwe ke whakahoko ai whakapare koia o e whiawhini. Kore atu ki he whanau, ke pokara peo kunu mai peke o whini mua, ke papewae pe e tau pokalama, o mākolo ai po ki he e tau whakawhi wharanianu. Te upuia pe ai ola, o kamata pe ame he nima.
Aya koe ola koe a o e whiau ki tau olunga o e Fafini, ake koe ni ulame kia ane nai, nai konga tōru, koe Miss Tau Olunga Junior, Miss Tau Olunga Pretty, pia moe Miss Tau Olunga Teen. Koe nima i e whiau ki Miss Tau Olunga Junior, ai o ke tau ono ia ki tau hiwa, koe nima ko whine ki wholau whale tau. Ko lea ki he whanau ke mo unuru mai pe ofi mai ki muani. Ke whainga maani e pe e tau. Ko lea tu katoa ke o tōna mukau ke whiau hi e Fafini ko lawa mai ke taipini ki e Funga Stacey. Ke to e me atia e sea koe au kau whamau. Ko lea ke ngai mātua ke mai whanau ki he Funga Stacey i he taipini. O mou wapare ko toa pe e Fafini. Kalisi Georgia Elizabeth Gatau, Tania Koka, Melka Fusi Marian Koka Fumawai, Ilaisane Awafi, Vai Angel Mafi, Fine ki Folau Faletau, Pea Molepolo Sikopea Junior. Ka makoki a Sipiula Eteaki, Mahina Tamulu, Angelina Taufa, Rosaline Emanu Mehimanu Noviana Manu, Emily Cecilia Moli, Tupau Sisi Pea Moperekola Awafi. I he Category Flower Siko Eleni Tuakalau, Mele Funukalafi, Iuna Taufa, Temalisi Tausisi, Peyomo Fihaki, Michelle Holami Tonga, Zetipe Tausisi, Pemukasa Laine Fihaki. Mokoleaku, ke mo lapa mai ki Funga Stacey, e mame anea e tau whakapare e Fafini. Whanawani pēo te ia i kia haki ia ko nau mohe. Ko lea ke mo lava mai ke Stacey, e ko mo e whiawhi pe aonga kakawa o mātu aku me mo e aonga kakala mo whawhai ke longo mo ui au pito ai whawhi whanakari pe me Funga Stacey. Hagi koe ni lawe ki ai le whamano a te nai, koe Amy Stampin, koe Pageant Director pe, pe koe e peo te tui whahoko atu e mau kaua pale i pongu ti e Fafini. Ko ne osu pe koe apa tui whotutu pe koe sea koe e pena le mea. Hagi koe ni lawe ki ai ale nai e kamata ko kalama, o ke ai ko whoki pe mo e consolation prizes, koe mea o te mawai ke omi kotoa e whanau ki he Funga Stacey, te nau mau pale kotoa pe he Fafini. Kataki, koe ola e Fafini te o kamata pe a hono wi pe a me he ngahi pale whanangari pe koe consolation prizes i he ngahi category kotoa pe, pa te poka tu lewa ki he whakatuunga koe ia koe whiauhi. Koe consolation prize i he Miss Tau Olunga Junior, i ta wono ke tau hiwa, ko Ilaisane Ahawafi. Ilaisane Ahawafi,
Kai maafoki a kalisi maliu kai tau. Koe pare koe li koe malo a pito e nau kau mai ki kong kalama. Kong kalama ki pasa sinai kai sana i hoa kong kalisi maliu kai tau. Koe nima i e whiau ki e tau ono ki tau hiwa, Mr. Lunga Junior, ko fine ki folau whare tau. Fine ki folau whare tau, koe nimaya. Koe whaa, ko le polo Sikuea Junior. Le polo Sikuea Junior. And that's why you should never work with either children or animals. It takes a while to get them together. Koe whaa, ko le polo Sikuea Junior. Le polo. Koe tolu, ko mele kau fusi funga mai. Koe tolu, mele kau fusi funga mai. Koe ua i e whiau i Mr. Lunga Junior tau ono ki tau hiwa. Koe ua, ko Tania Koka. Pero i kuna i e whiau i Mr. Lunga Junior tau ono ki tau hiwa. Koe i kuna tau i e mai Angel Lucky. Koe i kuna ia i e whiau i tau Lunga Junior tau ono ki tau hau ko mai Angel Lucky. I he koka kunoa koe a koe whiau i Mr. Olua Pretty tau hofuru ki tau tātoru koe Consolation Prize whakia ki a tupou tau sisi. Tupou tau sisi. Kai maafoki a Angelina Taufa. Koe nima i e whiau i Mr. Olua Pretty. Koe nima, Rosaline Manu. Koe nima, Rosaline Manu i e Manu Lokiana Manu tau hofu mātolu me hawa tolu. Koe whaa, ko mele kola a wafi. Ko mele kola tau hofu mātolu me hawa tolu. Koe tonu i e whiau i koe a Mr. Olua Pretty. Whakia kia mahi na tahuru. Kau hiu matata me tunu kolama te fisika noko homo ki kau. E koe tōruia ko mahi na tahuru. Koe ua e whiau i Mr. Olua Pretty. Koe ua mauia e fisiki piuna e te ake. Ko i kuna lewa o Mr. Olua Pretty, tau mfuru ki tau mfuru mātoru. O mahuia e Emily Cecilia Moe. Tau mfuru te me koke o tonga ako e niako lono a hawenu. Malo whanau ai. Kaiwa te me kawa e komu whaosi koe a whiau i ko Mr. Olua Teen, ai a ko whina kole tau fu mawha, ki tau fu mawhitu. Koe Consolation Prize
foki a te malisi tau sisi. Malo apito a kaunai ke whiau ko ia rewhia whina. Ko nima i whiau ko ia Mr. Umati ko Sentipe tau sisi. Ko nima ko Sentipe tau sisi tau mfumao no wina kolo no tongako i he koisi kuisalote. Koe wha o whakia kia ere ni tua kalau. Au kumani mai alea ki ako i alea ko kakfou. Koe tolu i he Mr. Umati o whakia kia iuna tauwha. Ni pea o whako i international. Koe ua i whiau e Mr. Umati o kasalaine whihaka.